بریا سکایبی کرم جان بولات هف سروک فدراسیون کوملین حقوقی و پشتوانی یا مالباتین گرتی و حکم خواران بشداری بولتنا مدبه بریز کرم دم و باش به شخوا هفت روشن چالاکیا گرتین سیاسی اجبو آزادیار بر عبدالله اوجالان دوام دیکه ام تو خازن هرگیلین و چالاکیش تناس بکن چند گرتین سیاسی جبو کتنه گرفه برچیبونه جبو آزادیار بر عبدالله اوجالان دم باش سلام بره شبا بینه باش براستی و کوچی گو 27 مهدا گربا برچیبونه چه بو و گرتی آزادی دا غازی آوانجی و کوشان و بر داجیات وشان کرن که اف تجریتا که لسر برز عبدالله جلان به هلانین و تجریتا سر ولات ما حمیا حمو سر زندان ما به هلانین جبوناوی بدن آخه خستنه برچیبونه ام پیچی برخدان آوان سلاف دکن و ام تواهی ولات خورای دویجین که ام برخدان آوان لچالکی آوان اولبانگ آوان جی خودی در کون ام ویا بیجن هی ما تام بلی نکیه کچن حوالی ما بکمنه که از باورم تمام زندان کردستان و زندان ترکیه جی حوالی ما دهرو آلی وگارانه داجی دست پی کرنه امکارن نها جبونا وی بیجن لی توایی او نمبر هجماری وی ندنینه از باورم حتی چند رو شده جی هنک هجمار دست مداهنه چند رو شده جی هم هجماری خواه ده بیت فسیح بکن ویگاوی امکارن بویجن حتی نها نیسکی صد حوالی ما اوی دا ناوی صد حوالی ما آنا لبا مهنه که گرابا برچبونه دانه وکی دنجی هیجی هجمارتین دسته ما گرتی آزادی داخوازی وانج مهنه جهمو جواتا کردستان و جواتا ترکیه جهنه که خودی درکتنا آشیتی کچاوا و خودی درکتنه امجی خودی درکبن و کنزانن خطباندنه که لکردستان و ترکیه تبهیه یعنی خطباننا آبوری جهیه خطباننا سیاسی جهیه جبونا وی خطمانه جی به هلانین ام وی خطمانی سبب آوی جی تجریتار سر برز عبدالله جلان دوینن او جواد گوتناوی پیروز دوینه جواد گوتناوی قیمت دوینه از باورم که وی جواد بگینن هفدو جی وی خطباندن جی وی شر جی او براوسته او دسکناندن امکان آنان ها برز کرم وک ام دزانن لدیجی گرتین سیاسی جی ام بیشن زخت و زور هنه لدیجی وی چالاکی آوان آگراوا برچیبونه گو بدور وگر تی لدار خستن گفت هفت روزن جی دوام بکن دکه چه آستنگی هنها یعنی شخو آستنگی زندانا جبری ده هنه براستی مالبات بزور بچن هندر مالبات حتی کچن هندر پره جاراوان آستنگ کن کتابا نادوان جلیوان نادوان لی بله برچیبونه وردا جی بیست هفته وردا جی هنه که به تایبتی جی نزیک بونا وان هیه از باورم چند جارا وان کرنه وان حجره تنایی جی اوه کتنه برچیبونه لی گرتی آزادی ویاش خورا نکنه مشکل خورا نکنه پسکرک جی براستی آلی حقوق کسایی داجی شخو به حقوق بونه که هیه حقوق ناسکرین که هیه دوی ولاتی پرجی وسات اشتكي كان بيجن وسات باش وسات وكتنا براستي بله گرتین سیاسیین دگرافا برچیبونه ده بر خدانه که چاوا لهمبر وان زخت و زوران ددن مشاندن و پیامی وان چنه لهمبر ویکه يعني پیامی وان که اویدا قرارلینه دبی اوکا خدا دبی بر خدا قرارلینه قشور شرطی ولا وان چد برابه اوی بردوام بکن حتی که بسرد کردن براستی سرکتنا وانجی و تجریتا که مگول بی ولاتی هیه او بهتر جی تجریتا که ایمرالیه به تایبتی که مشاندن ام تجریتا جی هنه که بنام نکوی بنام کن وسا زانن حتی که تجریتین هلانی حتی که بریز جران هم به مالباتا خورا او انسانی هدیتنه که ببینه هم جی او سیاسی به اوقات خورا هدیتنا ببینه جبروی اوه بدومه لهمبر بیاجی جبونا که امی جا آلیکاریا لدربا بدوان امی ببین هفدوو کیوان امی ببین
آلیکاری وان امی خواستنی وان لدربا بین زمان بله ده بحثا آلیکاریه کر پشتوان خلکن باکوری کردستان و ترکیه پشتوانیه که چاوا ددن وی چالاکیه براستی هی نیه یعنی چالکیه کی نیه هم بگیم تویدا لی حتی دست ما گیتی ام بیاد فاضل بکن ناوروکا جواته هم جواتا کردستانی هم جواتا ترکیه هیدی که به ناوروکا جواتا همو گشتی بی ولاتی از وی کدانه ام باورن bu çen hem saziye vi velati eko demokratın jibuna via jibuna basine jî hinekî daxuyane dane jî me jî ji sibê dest pê dike çalekiyê me jî hene sibê şuda jî jibuna ku em jî deng bidin dengê girtiye azadiyê hinekî çalekiyê me jî hene ew ê sibê şuda jî li Amedê dest pê bike li hemû Kurdistanê û li hemû Tirkiye jî ew ê bela bibe ez bawerim ew ê jî heta ku birçîbûn bidome devam bike ew ê çalekiyê me jî alîkariya berxwedana heptê zîndana jî girtiye zîndana jî em jî li derva tiştê ku destê me bê em jî wê alîkariyê wê hevkarbûnê jî nîşan bidin ez bawerim nêzîk da jî hemû çapemenî jî ev bibîne. بله gelek spas Kerem Can Bolat hevserokê Federasyona Komeleyen Hiqûqî û Piştevaniyê ya malbatên girtî û hikûmxwaran birêya Skypeê beşdarî bultena me dibe. Kerem bik. Sibel Amedê nobeta me edaletê dest pê dike em dixwazin gelê me hemû gelekî û ana me temaşe bike di vî awayda em dixwazin hem çalekwanê ku ew ê çalekê dest pê bikin ziyaret bikin werin bawan moral bidin wan bikirin ku em karibin encam ji vê berxwedana giştî bistînin û silav û rê şeva mîna xweş hemû temaşewanan ra jî silav û rêkê xwe dîtin. Gelek spas ji bo beşdarbûna te.